onye ma branti sa no problem sir branti sam no de be but mpom no ne be hwe outside no gentility uko fie so ala ukosu we ba just bibi aboko de okay Sompa Mary 3.1 now what is saying adom ne mo mpai bo ya de rade ase nyankopon adom last week Sabrina yewo silent but free na no ne ho gina yani so sa who say yes okay it ye kram ka se e kohu sa okay anope si o woni utim ni nyina no anope yada mo ase but last week no ma Mary gina na mu na da o mo ase mai yo anope de see you silent night guest house me kra de me say hotel anope de Erade adum wama na wotwe akwa aprato yen na se yete afidikasie iso a na ejina management anamu ede aseda eni nhira kese ede maw se last week o ma ye ho kwan ema ye beye edwumadie ewo Silent Night Hotel a enya agrokra na ye wie ye nso anso ho a osa ema ye num ye de nuane na edeye na ejinjira manum na wotwe ni nyina your friend say za fishy tilapia enya grow me kra na misuro enti nyame nshiraw pa ne ye kan say nyame nshiraw to fini ni team Fakye nyame nshiraw pa ewo adwuma pa last week omo ye de mai omo fie ho nso de tofi ho de say event center no anye bia o de also abra bobu ko ho baako eno ano no kan kire obi ase o de uni fie agwagwa ho na daku de kobo tofi America bi wo ha untumi nko ho da o da bi o untumi nko Canada ti kada ku bi o wa wo ho na say me ko hega na America well there's a European standard now but wa utie bia no but o ko no wani anya bebisa ye nse a wani anya ye nya hu bi okay minister Olmai ati say but already adum na so e yankopon adum bibi aboko apa okay osujafo no ti say already adum mo ho ye pa na ba bia mo ye kan Silent Night ho no dano mo mame Sompa 3.1 ene tilapia na ade ye me fe pa ne se wo mo di makodwane ene nkruma sa to so